Kwezi wana matukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifanya usiku wa leo ni njie banu harma mada ikaungio muhimu. Ama ngamtsaho wanama washinde wanelewe watijoirenga haujiro mada hiyo, watijofikiri ezitiyo horohoni hangu. Amma lusana mnishilie mwone enamnekao ndo nji tamkao. Le suale kao linibe habanu leo, suale kao ngilo ziro, hoka suala lijumma nisa obadzima wahenti ya hatu, lijumma nisa omkonti wa hatu, si wakomor sonti pia. Ikao zentihu zinu kasina takriban wanantihu vanu ngabazunguli yao video zinji zifanyi wao ni bandhi ya wananyasi wanzuani. Ikao wananyasi wanzuani wao kwa turongolea o wanzuani kamili. Je namne kao zujiri ngazija bandhi ya wanawangazija wojorongowa makaulu hamanda yao shakwa turongolea o wangazija kamili. Jena mnakuwa uzujiri mwali wajao o mahala pia ngiho wanazika wao. Iyo nde mana nakaujanitii orientation ya ukaya ezikao zinu ziheyo mahala pia watahau watie balbala omwiso zizalie umani mziro baina ya hatu si wana wakomor sonti pia. Hukanga mfikiri ka wenji si uamini kasi wakomor neni mahala mrajunra o rekamwali rekanzuani rekanga zija mrungu amini kahulando hao. Amma ze video hizo kwezi gazanzao zisijinise ye amani ya hemasiwa. Haukanga zirema ondondondo mwana mgazija. Ngazambao twabia mbizinji za he mwana mgazija. Haukanga zihamarao uangazija. Yende hata umisonge unisa ukaya ngwamba ukaya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu ya jomvukisha ubahanu ikaundo ya liyo ya adui wahahe ya mfunga ya onao tabu oimgazija wanundu wangazija ndo wafunga Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Abo kwezi ikarende daraja hamanda iyo daraja nziro ikaunganzao imanise ubadzima wahatu. Haukaze zizabira pia zirende nai minhum ngamjoni swamihi pisko ngabo wanama banu ikao mi wastehi wanudungao wanama anzuan kaunga mjuka kwa tina ze fikra hizo kwa tiba dima no wandu wafanya uze video zinu shala dima reshele Zimbabwe yauka rangundo mahashihui na majana shenda na mengu mfukare na nane almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman yarenge yezi yatawalia Ekomor yafanya mahakumeno mweja wanusu kabati yezi yauwa wanadamu wenji hamande yezi ya madabdala namne kao ngabo bandhi ya wandu wa ulwaya ikao hataba hawa wandu kwa waji ye makaburi ya hao ubahanu ikao ndu wazishiwa. Sha kabati wakatenga uzima raparo tsombolea ye mwana mzuani Yeshaya ya ukawanzuani wa uo wangazija. Sinde namna hiyo.
rikauonesa si uzamba hatabaha yauka yezi ya madabdala nema mercenaire do yezi yaro akhitwa uwana wa Komoro ndonondo hauka yotiyezi ya wanzuani tindo wari uwa nde rejimu ya madabdala ne rejimu ya madabdala ikana wangazija ikana wa mwali ikana wanzuani hata ikana wa maore abokarja kana haki wakatenga uzima rijuwe rihamare wananyasi wanzuani ka wanzuani ndo wari uwa wakati ka wanzuani watsindo wakauruma shawu wakauruma yezi yatsanganyihana na wangazija na wamwali na wanzuani na wamaore yaka imamu yoparo almarhumu madabdala Abdurrahman abokwezi namna je leo mjimu hamare ka Ahmed Abdullah Muhammad Sambi uwa mfunga wa mrendao na hii do wangazija kwezi wanama wanzuani kaundo mfanya uze video zinu yemdiwaza yauka yeyezi inu yeitendea Colonel Azali Asumani eya mdunga wabilindo ewa mdunga wabilio para Mustadran raisi wa hile jumba la mawakala engabu wanzuani wangabi walo mawaziri engabu wanzuani wangabi walo madirekteur engabu wamwali wangabi walo mawaziri na walo madirekteur ewa ngazija wangabi walo mawaziri na madirekteur eya namna je leo mhamarao ukawangazija ndo wangamiza Ahmed Abdullah Muhammad Sambi adui wahanyu hatsosunguha de mgazija eyezi yinu itoba kingazija ketsi na mwana mzuani ketsi na mwana mwali shawangazija waruvu ndo warumao nartafadhali kwezi wanama wanzuani watukufu hauka ze kweli ze hambwa zo utabisha mtu amini kanga rangu 2018 ngabo mndu ikao hakimi hawanilia raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hamade mwana mgazija mtu amini uangazija ndo walo nloko ndo hondo la uwania Ahmed Abdullah Muhammad Sambi pisko ngari aminiyo ukaya hafungwa hari mazifungo zitso za haki iyo nde mane kao leo rihimi sonti pia rimanilie na abu siti wandu wa siasa nzima da sinae shangari aminiyo ka hadhulumiwa vaturi himi ngari denonseo ye injustice kaundo yafanyiliwa rangu 2018 ujohondaba wananyasi wenji wanashe watu wadrua ikao maono banu ngamu mwanama banu mzima mwanashe wangu engabo mru ya denonce injustice Sambi ya subise harmo watanlamu wadurarlo nao hamaraf sanjani no haimi banu rangu 2018 haina wakati ye uonesa ye procedure enamna ikawa ijiri ne injustice ya rumishiha hosoni mwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi woti mgazija washidembeni abongee na wanaanya majana rehimao banu haina usiku redononse injustice yinu abo leo mimi ngamtambiho yokaleo bandu ya wananyasi wanzuani ukatsinda opia ngamu aminu kanga wananyasi wanzuani ikao kwa wati harimwa wanafikira wati tiamanda wao wala kwa wati harimwa wanafikira wautsambaza ubadzima wahema siwa wahimao werenga lebwe weweshea mwana mgazija leo kamsaidie nge conseiller diplomatique wazali iyo nde namna ikao leo
Salimu hafinge yabo, Mustadran nge yabo, Sarkozy nge yabo. Engari juvumbu wa wanga wanawanzua ni walio na dhamana za daula makatirulo nao yanu daone ezi Asuma Nazali. Abona tafadhali riti generalize imwana mgazija na rukubali ukanga sina yezi ikao ngairendao Ahmed Abdullah Muhammad Sambinanyi ngwa mdhulu muoze hakizahahe shawa utindo wangazija wao utindo wangazija vanungabo wakati kao si karanza rijibu sheni namne kao ze video ngazifanyiwawe makati yanu ani ngaziprovokeo namne kao ngasi oblige rijibu shanga rijibu wo baadhi ya huwa na nyasu wanzuani kao ndo wafanyao ze video hizo tindo wanzuani pia pisko minga mina wanama wanzuani ikao ze fikira zinu woko anizo woko wana fikira hamada zinu zo kamuga zijande yangamize Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngudhulumlwa ni sirikali jena mnokawo jana ye mahakume no Muhammad Abdalla ya kana yezi ya hahende ya dhulumu wa Komori shatindo wanzuani. Mimi kabati wakati nga uzima na joparo kubali ukaya ye mahakume no Muhammad Abdalla ya rumaezi wangami wanzuani ndo wawo wangazija no nga mkubali uka yezi ya Muhammad Abdalla de yauwa wana wangazija nezi iyo ikana wangazija ikana wanzuani ikana wa mwali ikana wa maore abo ntina ujua ni hamare nrengeze krimu za jiri wakati wa Muhammad Abdalla na mbeo wanzuani ndo wazikomete no de pouvoir ya Muhammad Abdalla na abo baka wangazija halafu leo mimi sina ujua nike na esprit jio leo nje ni wanewandwa jina ngwanza uwarenge ze krimu zijirio harimwe yezi ya Colonel Azala Sumani wambo wangazija ndo wawo wanzuani ngwadhulumu wanzuani ndo wadhulumu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi no karna ujua kubali propaganda hamanda hiyo puisque yo propaganda ka ungefanya division ngejawe trienkodo baina ya hemwana mgazija na hemwana mzuani na hemwana mumwali na abo tindoba hanu ranzauri riwaswili ngari wanili yao bazima wa hensi ya hatu mwana mzuani ujunduko ngazija ya jisante kahulando hao mwana mgazija ujunda mzuani ya jisante kahulando hao mzuani ujunda mwali ya jisante kahulando hao iyo nde namna raju haramrensi ya hatu namna ya pangiwa no waba ya hatu ujo baba hatu ujo wajomba no wa huwatu no waze wa hatu wapanga mpango wa ubazima shakwa je hansi bwanyiso lauka haina usiku rutojarji unde harmo mvurano yoka mimzuani mimgazija yotsinde namna rahunda yetsini baliwa ni waze wa hatu bana Said Mohamed Chek Prince Said Ibrahim ngabo waza watu bana bafakai dahalani Seda Thumani Sedi Hasana Sedi Hashimu wenji bazi waze watu wenji kao wabali ya ensi inu ujowa na shewao Taki Abdul Karim kabati mrenga mzima waparobali ya siasa hamanda inu ya utsambaze masiwa kinyume waundu kale toifa la hatu likenti vazima mwana mzua nujundu gazija ya tikena harara ya jisante kahulando hao shaizo bandu ya wananyasu wa mzuani kazija paro wakinaza toujours wavure hakwanza watsambaze na banu karjaju hanza ruleshele zizana majaraha menji noke jakaya kayati ngayo na mnambie yezi nzima harmaze yezi za tawali enti ya hatu baadia ya stiklali ya hatu
rairenga na mnambie yeze nganzima ya jua yeihansi directeur wa societe au mru fonctionnaire ya jua ya affecte wa mzuani yende afanye hazi kabati iyo nga mlaso defi eske yo erreur ya he marainya ya wananya swanzuani no yo erreur ya he yezi sans exception. Et fonction publique bahinga zijowa na wanzuani kaungo ngwa fonction publique wali wao ne budget yangazija ngo presque 30% ou 40%. Yenzuani ngabo mwana mgazijo libwa ulo harme fonction publique u libwa he budget yanzuani kabati she yuti erreur ya herani ya mzuani hamadami iyo erreur ya heze yezi ze pouvoir kangwa deteneo ze pouvoir zinu kwa japaro ona ukaya leo directeur general wa hedwani ya mtamndu yujube kwa mwana mgazija au mwana mumwali kai japaro fanyishiha la dimeke mwana mzuani na abunga zija un exemple là maintenant est directeur de douane ye mwana mzuani Sarkozy abo nartafadhali ritirenge makosa ya hizeyezi ye pouvoir enamna wajerewe yensinu ranzari rihe ye maranya non si maranya on est pour rien yende mana kao ye propagandi inu ibali wao itangazi wao ni wananyasi wanzuani baadhi ya hao katsinda opia ngam amini kanzuani ngabo mawatwani ni wastaki yondonondo walona conviction sawa neza hangu sawa neza mdauhoma shana tafadhali ba inu ajali juzi siwono video yafanyiwa yaonesa soha na shononde mwana mzuani akaurongowa yaone sokaya ngeladimuwe ni banurjo parsa mgazija rimpuwe shehitwa rangunda baha yenkodo na yandisi rangunda baha ye mwana mgazija raia ye hafanya kosa hindini hata yalibawe yedene yayezi no mimi ngamisawa ne mwanama shaharan shahir karijatsimbambi karna ujwari libwambi waladhimu wa libwambi de madhwa mana wa daula shatsinda simaraia yonde mane kao mimi tikafanya kusudi njeni tire tentation ya uka propaganda hamanda hiyo iheya na wana wangazija wajao iheya na wana wamwali jena mnakao leo ngiona wana wanzuani hata mwana amasha msudini maafu rimjuao ya ideoloji yahe siwono video ya hejana sur les mêmes propos iyo nga indo yaritie harma ajali puisque yo leo nga indao ya tsungeze iketi shiliana ne mwana mamzuani kao nga si harma fikra nzima leo tiwone sabanu ngamine mwana ma shaharani ngamine mwana ma kaisi ngamine mwana ma abana baadhi wenji ikauze conviction za hangu izo ndizo walonizo ngwa aminiyo kao wangazija tindo warenda uwanzuani nai ndeyezi ya asumana zali nezi iyo ngiyo na wana wanzuani ngiyo na wana wa mwali ngiyo na wana wangazija shabadhi ya wananyasi wanzuani ngwanzau warengeshe tumbii washirihe mwana mgazija ni mwana mgazija il est pour rien vansambaka sheitwa shabili shadaula baadhi ya asumana zali wa mustadran na umwana mzuani
eske leo mimi ngamjomba kaleo nzuani ndo wauwa Feswali na Mustafana na Aimani na Fahadi? No, wauwa nde Yezi Asuma na Zadi. Wao ndo wauwa na nyasi wao. Jena mnakojana na zile jiba ndono luchizamba na hiyo nga muinsiste yauka harima zeyezi za wanadamu wenji nde Yezi ya madabdala ni ma mercenaire pendant 11 ans na anoke moma kabati mwana mgazija parambokaya wanzuani wariuwa pisko wanzuani tindo wariuwa nde pouvoir ya madabdala iyo nde pouvoir ya kana madabdala na Takina na Mrujaye na Martamu na mzee watu Sadi Hasani na Sadi Kafe. Donc ika melange ya madabaha, ikana wangazija, ikana wanzuani, ikana wamwali, ikana wa maore. Iyo pouvoir nde yafanya krimu shatisiwa shakamili aburi Johanza Rikeradi bandu ya wananyasi wanzuani ikaunga amini ukanganyi ma minoritaire haruma propo hamada zinu mziye piskunga manzao mtiye nkodo surtout nda nyi wananyasi wanzuani ikaunga mjiunda wa maore mmeneo propaganda ya peu hamada yinu ya wangazija ye wangazija warende eske lewe tabi honda we mzuani bahi vanu mimi ntu tabiha mi hajimbaye mi mdohoma mgazija hamada we mzuani kartu tabiha gartabihao sonti pia kabati exception enamne kaunga mtabishiwa yonde namno tabishiwa obo mwana mzuani bo mwana mumwali rilio kinyume ne Yezi Asuma na Zadi remwana mgazija remumwali remzuani walio kinyume ne Yezi Asuma na Zadi ngwatingu tabishiwa de la même façon balanga mfikirio yokaleo mruja Mamadu mruja Hasani Hamadi mruja SMS mruja Wadaani mruja Ilari Frija wala kwa tutabishiwa ngwatabishiwao ye difference ya hao naona mtukufu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na Dr. Salami doka wowa hundu bahati waroho hangwa ubonze wajuwao wajende iyo ndi bahati ya jiri ukasambingu jihundo haruma mpado nne ndaina Dr. Salami shezifungo ndazila wizo pisko wanadamu wao eza bonti juu hao eza hezi famiza hao ezo mijini hao ziwabiria watojo paroju watao mdu yabo na kolonela asala sumaninge yabo abuwa wanadamu ikaungwa uzifungoni kwezi ngare aminiyo kezifungo za hao ngizo kairi rahane za Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngizo kairi zifungo za Mamadu na Rija na SMS na Hasani Hamadi ngizo kairi rahane za Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pisko hizo nizo na Johanza Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Mwenyezi Mungu ya mnikeba hati ya rohe ya jiatsa heunono omwe nguchingo jojua ya rohoda honi kwendo farmasiende ya tsahe dalao vatino kaya haeskortewa au vatino kutaha ukahatsaha autorisation sawa na Muhammad Ali Swalihi sawa na Ilari Frija sawa na SMS sawa na Hasani Hamadi sawa na Ilarifu sawa na Wadani shawa nadamu wa uonti pia mimi ngamuamini ka wafungwa pisko kwa tina wajujua wazimilie muhao hoka kono juo si hapo tijuu kwezi wanama wanzuani na tafadhali litafautishe Yezi na raia yuko hule na hule ngamina mwanama banu tsoi banu ni mmona mazerezo zembwana zae uparo sauti ya Komoro kabati mruwaniyo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hamadaye na woti mzuani
hokale bwela saya la himabanu liwanilia Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngamjo subutin lance defi 99% wanawangazija ndo wajisakrifiyeo ndo wahimao banu depuis 2018 hawanilia Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na habu kwa tuwanilia mzuani pisko bando bakano hala tuilio Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wala kejaladimu ya waziwa mzuani wala mkomori pisko la hende hata haka raisi wa daula aborangu wakati yenda taka yarenga dhamana za daula bahiyaji yake raisi abohe sakatina hao o hao ndensi kamili wala kati wa waniliwa ni mzuani kati wa waniliwa ni mwali kati wa waniliwa ni mgazija nge wa waniliwa ni wa komori wanti pia nde komori kamili nde aladhimu hime wanilie Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pisko olati mzuani ola mkomori geladhimu mkubali ya daraja yinu yoka Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wale saro harangu wakati yaja rais wa daula hesaro hoka uhao mtsamdu ohao komori kwezi buwanama engena rirenti wanafikra watiti ya manda wanu wanafikre kangu watia umani wanafikre kangu watsabazao ubazima wa hiyonti ijo wakati wa uzia wa ulani makaulu hamanda yanu yafanyi wao propaganda hatabaha vado tolwa zononde na masoha vado habiliwa kenivanu jo parsa mgazija nkodo na andisera ngudabaha na rendiso pozitwa no trop c'est trop vanunga mwanzao hizi siwa za hatu zitambalie hizo ndizo nyinyi mwanzao sisi gari wanilia ubadzima wa hiyo ya hatu bahikwezi wanama wa Komoro wanama wanzuani na mnisami ikati jati chombolesha pia vanu leo sheshaya mtushi chombolea o wanzuani pia ngamtsomboleyo o wananyasi walonoa na fikra watiti wakiseparatismu wan wanzawa waplanifie hen antra hemana mgazija na mwana mzuani iliritawe harman kodo harma ajali ya peu hamadiyo rikubaluka yeyezi ya kolonela zala sumani deyezi ya peu mwanama Yasin Libaba njahambia kasambia hibi tizamba banu ndondondo tsamba sambi ngusubise injustice she injustice hiyo yesubisewo watindo wangazija tindo msubisewa injustice hiyo ngusubisewa injustice ne pouvoir ya kolonela zala sumani ika mustadraninge yabo Salimu Hafinge yabo Sarkozy nge yabo ngabo mwali ngabo wangazija ce n'est pas uniquement ikendo wangazija tindo warenda usambinai nde regime ne regime hiyo ngio multicolor vanena mna msedie mwamba umsedie harungwaja usoni masambi yonde namna mustadrani ya rongo wao purko mtingo uona kawai mgazija shamto uone mzuani na rukubaliano kai rejimu ya sumana zalinde irenda onai ne rejimu hiyo ngio na wanzuani yabo nganyine president de l'assemblée nganyina ma ministre nganyina ma directeur nganyina ma officier jena mnako wangazija ngabo ma officier abo ngabo ma ministre ngabo ma directeur abo karno juari généralisé puisque mimi ranyia ngazija je suis pour rien harmo izo sambia subiseo je suis pour rien et ranyia mzuani il est pour rien shainu pouvoir ne pouvoir yinu ngio na wanzuani ngio na wamwali ngio na ngazija
donc yabu karna ujua rikubali haina wakati itoja yambo mgazija ndefu fanjao no na rifaliki ya rejimu ekaleo msaidie ngutsombolewe shaya que je suis entièrement d'accord na tsombolewe shaya en tant que conseiller diplomatique wa Azali na tsombolewe shaya la même chose que Moustadran, président de l'Assemblée. Sawa na Salim Hafi, conseiller. Sawa nema ministre wanzwani wa loyabo. Shai tsotsembolewe shaya yoka wangazija ndo warenda usambinai. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Wangazija ndo warenda usambinai. Warenda una sambinai pour les pouvoirs yasuma nazali. Shatindo wangazija. Abole ukarna juwari kubali. Wangazija watu jabanu no henda no vehwa no rejeziwa no henda no rejeziwa. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait si maranya wangazija? On est pour rien là-dessus. Si mon est un exemple banu, ka il n'y a pas. Kabati régime yaro akitwa. Iyo ti ngam lance défi. Iyo ngam lance défi. Kabati régime yaro akitwa. Kabati régime ya torturé. Que je l'ai dit en connaissance de cause. Puisque tu subissais ces tortures, et périodiques au Katou Madabdala. J'étais en prison pendant 3 fois, Zakamili. Kabati on doit subir ces tortures, ya peu Hamado Wananya Sebana Mustafa Sechek. Mohamed Abdou Somad Abdou Souefou. Idris wa Wantipia. Wao wakautilwa filizamro. Eske ngabo mwana mgazija ya parohamboka ye wanua mzuani ndo torture wo wananyasi? No. Rika hamba de regime ya madabdala ne ma mercenaire. Ikawe regime hiyo ikana wandu wakakosione wangazija. Wanzuani wa mwali wa maore. Timone sanibanuka ya regime madabdala ka président. Deuxième tête, Taki Abdul Karim, président de l'Assemblée. Vakawanu Mrujae, Vakawanu Sediasani, Vakawanu Maritamu. Abu Vakama ministre Wanzuani, Vakawa Mwali, Vakawa Maore. Chassi Sirka Wamara kande régime ya madabdala. Karjaparo Hamara kando Wanzuani. Ndo wao. Ngamina mzee wangu mikoni kawu woha ulwaya harbu. Vabe kwambere hohahe. Katsu julo banu yazishiwa. Ye hatiwa. Ye hafurizwa barini. Watu nda garo natiu. Haralo hitwa. Combien de personnes waralo hitwa wakati wa madabdala ritu juwe makaburi ya hao. Eske riparu hamba wanzuani do wawa? No. Si ukondamne kani regime ya madabdala. Na we regime hiyo hatanganyi hana wangazija. Mais on n'a jamais généralisé. Wanzuani, puisque maranya wanzuani, ils étions pour rien. Kwa jakana mba responsabilité toka uyonsi. Donc namtafadhali. Hena wakati mjoishia. Msaidiaro ngoa, bilwaro ngoa. Mtiso jambo muhamaro wangazija. Vanina na mwatu parwatake. Mwatu wa parwatake Mustadraniri. Mwatu wa parwatake Sarkozy. Salim Hafi. Wangabi walio yabwa kontribuyeo. Wangabi wanzuani walio yabwa kontribuyeo. Pour kumtujua. Uwatsombolesha ya. Wangazija. Et mi Henry. Mi raïn ya mungazija. Qu'est-ce que j'en ai? Qu'est-ce que j'avais fait? Tirende? Hatamri tsombolea wesha sisi wangazija. Non. Wakati uja wazia polemika manda yinu. Na mtafadhali mwelewe. Mdo diferencier regime na isiwa. Harme periodini ya zalinu. Ngabwa hafa wenjirana wangazija. Si vous voulez qu'on compte le nombre de morts.
ngabo hafa wenjirana wangazija eskiramba ka wanzuani do wangazija obavalio wanzuani yabo ramba de regimu de yawo wananyasi kabati wafuwe njia rumwe regimu nyazali hamando wangazija shasi singarengawo ya ukai regimu do wauwa ne regimu karamba regimu do wauwa abonde regimu pia sans exception puisque ngabo wanzuani ngabo wamwali ngabo wangazija donc tafadhali wananyasi tafadhali kwezi wa Komoro wananyasi baadhi ya wanzuani na mrense wanafikra watitimlo nao si wandu wazima si wananya kabati tofauti ya baina he mwana mzuani ne mwana mgazija na rekera dirensi fikranti ya mandazino riwanilio wazima wa hatu riwanilio mkonsi mzima wa hatu rilaani zambiri rendoa oneze yezi zijao zabira nezilio mrensi wotorenga imgazija mumrende ya dui bainu ngaijutsongeza ndongozi nji zimenyehe mgazija ngejoenda hata wakati yalemewa yambea wankairi njikaye na hizo tindizo ranzao ngaranzao wabazima wa hatu ngaranzao wabazima hatu sina paro wanilia wakatenga uzima ezi siwa za hatu zitambalie ngamjo wanilia wabazima wa ezi siwa za hatu iyo ndo nkodo ya hangu njo hiwana yokani wane hata ezi siwa za hatu zike bazima sharti tambalie enamna balio belu mgazija ngabo belu mzuani ngabo belu mumwali enamna balio msadie mgazija ngabo msadie mzuani ngabo msadie mumwali shenkodo ya hanyu tisojeba kiarmwe mwana mgazija bangazidudu sao mgazija rende ya tsorengwa no henda ya tsorengwa no henda hata basi irenye mgazija wa yarende ngwindi inge mimi tikaanza nje ndongozi wa nama mzuani niwambio kaya ikamka hamadasi wangazija rahima banu 99% riwaniliao Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu yajomvukisha ya mtowo mahala kujiro kaundo yaliyo ya hondrane neze famizae remrumshero wana Mwenyezi Mungu ya mbe unono bahiri jokari rihundu ushinzi puisque rangu 2018 99% wandu waniliao Ahmed Abdallah Muhammad Sambi jume injustice kaundo ya sibisewo uonde mwana mgazija uonde mwana mgazija uonde mwana mgazija panugarona nao harmwe marengo pia harmwe mahala zembana pia 99% uonde mwana mgazija sha Mwenyezi Mungu ngujovukisha Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu ya mtowe ndaino wananya wonti pia Dr. Salami rikiba tzimada sinao tafauti iliyo kamjaparo kavumbuwa wanadamu wafungwa mvumbuwe wangazija ni mvumbuwe sha Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na Dr. Salami na Bobosha vala mdiwaza kabala Mamadu hafungwa vala Hasani Hamadi hafungwa vala Ilari Furija hafungwa vala Wadani hafungwa vala SMS hafungwa wao pia wafungwa etafauti wanuwa nrubahati ngwa ubonze shakande zifungwa ngizo sawa Sidi hafungwa Sidi hafungwa mahanshirini za prison Mamadu hafungwa mahanshirini ya prison kabati mzima habu ujo subuti ya rohari yebo nsijuu hoka ngujo pulo shehito abu wanadamu wao pia wao wafungwa
na sisi zingara le giri sicho Ahmed Abdullah Muhammad Sambi Dr. Salami na vanu ngwaona na nyau wafungwa sawa nao engene keradhi dingo siri ziye wanafikira wakikutuzi wanu na mimi zoni mwambia oni wana mangazija ritsi hamaro wananyasi wanzuani pia waimna ikundi wa bandu ya wandu ikawa mne kundi uo hahe yangazija hahe ya mwali ngamu amini kangabo wananyasi wanzuani kao ngasi haruma fikra nzima ngasi haruma mbwana nzima ya uwanili ya ovadzima wa hensi ya hatu karna ujuari hamare na tena yunga mtiriantasyon ritsi hamaro wanzuani pia kwezi wanama wakomoro bandu ya wananyasi wanzuani ritsi fanye nai sa wano wananyasi wanu wafanya onai we hamaro wangazija ngarujua ukangabo bandu ya wananyasi wanzuani ikaungwa tiyao baya ya masiwa ya tambalie rike haruma nkodo na izo tindizori wombe yao ngari wombe yao rike uvadzima vake uvadzima wa hatu imasiwa komori hasonti pia biidhnillahi alkarim shakartu omba riwanyisihe ulake hula uyake hunu enge izo ndizo rajohanza kwezi wananyasi rikubalia noka embwana yinu uimgazi jatsinde urendo na yinu yezi irendao wa Komoro na shatsinde mgazija nartafadhali kwezi nartafadhali ritafautishe yezi na isiwa enge yonde mana na jabano njenrele danzilinu nambiye wananyasi wanzuani kaundo wamenewe kampanyi inu riwambie ka no trop c'est trop ngapo wakati ikao karna ushinda rikenu mzo unubetswa juu nasiri johanza rikenu numzo unubetswa juu ruwaniye bazima sha ngamri dekurajewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.